Dragi moji, evo nas opet u Memićima. Na pijaci, na koridoru, kako ko kaže. Lijepo vrijeme, 30 stepeni. Naroda more. Narod dolazi sa svih strana. Ovo nema nigdje u Bosni i Hercegovini. Čarape, kad se već bokserice danas narode, čarapa, galaca, veša, bokserica. Hadi polis ortasında. Hadi polis. Nek ima jednu džaba, koji 5.000. Ajde vam da vidim akciju. Nema zanimljivo. Ma kako nema, vidi ovo, 12. Okaj se. Ova pijaca je lijek za mnogi. Nedjelja se zna. Narod dođe ovdje da vidi nekog, da prošeta, da... Pogotovo kad je lijepo vrijeme ovako.
onda je to za ljubitelje pijaca lijek za dušu. Dvije marke, pamuća majica, dvije marke, dvije. Ovdje neko nekog vidi što nije vidio 10-15 godina. Samo jedna marka. Akcija ras, rasprodaja, pantove, hlače, šorcevi, sve na 2 marke, potkošulje, grudnjac, samo jedna marka. Akcija ras, rasprodaja, pantove, hlače, šorcevi, Evo, Mureća. Odi da kuću, što? Viš kakav je sam materijal. Marka i po krastavci, marka i po krastavci.
Može mene ovaj mali i naša vrdi vidje. Eto je on. On je led. Njemu čekići. Da budeš tu kupio, da si vodu. Jedan ti mislio na ovo ovdje bude parkiran 100 i prodaje. Ajmo, dobro, je na kući dok nije prigrijano. Ovo kad se zavlje, ono pušta. Ide na katiše, pise 3,5. Evo čuka hlada. Evo sokovi, pepsi. Evo čuka hlada. Hladan sok, pepsi, hladan sok, pepsi. Evo hladan sok. Spali, ja, znam. Evo sokovi. A kupujete telefone, laptopa? U nedelju ću doći ja na pijacu. Koliko ima? Pa imamo 4-5 telefona, imam... Ne, ozimo ih. Evo. Evo, okačemo.